أغلبهم من من الذي لا يعرف العربية فيكم؟ يرفع نفس المشكلة صح. يعني السؤال بالعربية أصلا. كل مرة يرفع عدد كبير يعني أقول مثلا أقل من النصف يعني أقل من النصف لا أقل من النصف. طيب إن شاء الله تبدأ بالعربية ثم أنت تعيدوها بلغتك لأن أنا طبعا أحب أن أسمعها أولا إن شاء الله ما أستطيع أن أفهم إن شاء الله. الكاميرات عليك؟ لا على أخينا بدي يدخل كلمة إن شاء الله. طبعا كلماتي هذه كانت مفترض أن تترجم الآن حتى يفهم هؤلاء، لكن لا بأس يعني بعد ما ينتهي آدم أنت تفضل يا آدم أنت كل كلمة تفسرها باللغة العربية أعيدها بالفرنسية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا الاجتماع مع شيخنا الفاضل شيخ خالد المصري حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى جل المولى الذي قدر لنا هذا وذلك فضل الله تعالى علينا وعلينا أن نعترف بهذا الفضل العظيم أن جعل الله تعالى لنا شيخا الذي جاءنا من مصر إلينا يا إخوة وأراد الشيخ لنا الخير. أعتقد أنكم قد فهمتم القضية التي فصلها الشيخ أنفا بما يتعلق بالصلح بين الإخوة واجتماع الكلمة إخوة السلفيين في سائر العرج. كما أنتم على علم بهذا الأمر لا يخفى على أحد فيما نحن فيه حاليا. أولا نقول وبالله تعالى التوفيق. أولا إذا قلنا بهذه الكلمة نقول للجميع أن نصبر على هذه الدعوة الطيبة دعوة السلفية. نحن نعيش في سائر العرج ونرى الأمور كثيرة حول هذه الدعوة، ولكن المهم أن ننظر إلى الغاية المقصود، لأننا قلنا بالسلفية بمنهج السلف. هذا منهج سليم يصير على الحق وعلى الصدق وعلى الإخلاص كما قال الشيخ آنفا. مما يتعلق بأنا اختصارا أقول والله قد استفدت كثيرا من كلام شيخنا، كأنه كان معنا سابقا، أدرك الأمور كلها. وإني أعرف الشيخ سابقا
وقد مر بأمثال هذه الأمور ويعرف حقيقة هذا الأمر الذي نحن فيه، ونسأل الله لنا وله التوفيق. وإني أقول للإخوة أن نصبر على هذه الدعوة وأن نترك فيما سبق، كما قال الشيخ: إني أقول لجميع الإخوة إن شاء الله تعالى لا أعود إلى ما قد سبق، فأقول إن شاء الله، لأن الله تعالى هو الولي التوفيق. وأقول هذا يا إخوة علينا بالصدق في القول والفعل مع الإخلاص النية، إن شاء الله تعالى بإذن الله سنجتهد بقدر الاستطاعة على هذا الأمر، الإصلاح بين الإخوة بقدر الاستطاعة بما أمرنا الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح سابقا. إذا لا أريد زيادة على ما قلت، سأحاول بالفرنسية كي نشترك معا جميعا في هذا القول إن شاء الله تعالى. اسمح لي يا أبا محمد. نعم. أنا أريد أن لحظة. أولا جزاك الله خيرا على ما قلته الآن. أسأل الله أن يبارك فيك ويثبتنا وإياك. لكن أنا أحب فقط من باب إظهار هذا أمام الطلاب جميعا. أنا أسألك الآن بالنسبة لإخوانك عبد الرحمن فلامون ويونس ومغني وأخونا الإمام إسماعيل. إخوانك هؤلاء ما موقفك منهم الآن؟ كانوا سابقا إخواني في الله في هذه الدعوة على هذا المنهج، وحاليا ما زالوا على تلك الحالة التي كنت عليها سابقا. الحمد لله. طب أي كلام نقل عنك أو نسب إليك فيهم هذا الكلام، لو سواء نقل عنك أو نشر في أي موقع من المواقع، هل أنت تقبل بالآلة أو يمسح ويزال؟ يعني يمسح الحمد لله ويزال إن شاء الله تعالى. ولا يحل لأحد منكم أن ينقل كلاما عن أخينا أبو محمد آدم في حق أخ من إخوانه هؤلاء، ومن نقل هذا يكون فتانا ونماما. واضح الكلام؟ نعم. جزاك الله خير. هذا المبلغ يمضي إن شاء الله. تفضل يا Allez, comme le chef a voulu qu'on fasse devant un peu pour parler aux frères concernant la réconciliation entre les frères dans cette dawa qui est dawa servie ici en Côte d'Ivoire. Vous savez que c'est une dawa, il y a beaucoup de choses autour de cette dawa ici en Côte d'Ivoire. Comme le chef vient de le dire, les anciennes choses qui sont déjà passées, on ne revient plus si cela. On doit fournir les efforts pour trouver un moyen de réconcilier entre les frères. Mais cela ne peut être une chose vraie qu'il faut forcément que on doit s'appuyer à l'ikhlas, la sincérité.
sans la sincérité, tout ce que nous sommes en train de dire ne peut aboutir. Et ensuite, quand on parle, on doit, ce qui est vrai, il faut dire. Il ne faut pas dire ce qui n'est pas vrai. Et avec le sidq dans la parole et dans les actes, ce n'est pas parce que ici quelqu'un il est parfait qu'on va dire non, tu as commis telle erreur et cela doit te choquer. Au contraire, tu es un homme. De reconnaître cela, revenir à la vérité, ça fait partie d'une des bases de nos manhaj. Donc, à ce qui me concerne, comme Cheikh vient de le dire, pour ce qui s'est passé dans le passé, non, on ne reviendra pas sur cela. Inch'Allah ta'ala. Et ensuite, on va porter ce qu'on a comme le moyen pour contribuer à concrétiser cette réconciliation entre les frères salafis. Pour ce qu'on a comme le moyen. Alhamdulillah. Et en dehors de cela, vous savez, ici en Côte d'Ivoire, la salafia est bien avancée. Et il y a des moments où les gens ne voulaient pas entendre la parole à salafia. Mais quand vous remarquez aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui qui font des sorties, des séminaires au nom de la salafia, qui propagent le message au nom de la salafia, mais qui ne sont pas sur le manhaj salaf. Mais en attendant, qu'est-ce que nous devons faire pour ne pas que ces gens nous dévancent dans le faux? Il faut qu'on trouve une solution entre nous pour être fort, pour faire face à ce problème-là. Parce que ce qu'on a remarqué ici, ici en Côte d'Ivoire, il y a une jeunesse, machallah, qui est ouverte pour accepter ce manhaj. Mais avec des comportements que les gens voient entre nous, on se fait des manières, on sort l'un contre l'autre, avec des manières, ça fait repousser certains de ce manhaj. Donc, chacun de nous doit accepter le manhaj. Ce qui est pour nos personnes, il ne faut pas trop s'habiller, il faut s'habiller sur le manhaj. Dans ce qui me concerne, je suis ouvert pour cette réconciliation. Inch'Allah ta'ala, on verra sur le terrain de Allah ta'ala. Donc, cela va se faire si la vérité, comme ça a été mentionné, dans le même règle de celui de ce même manhaj de Allah ta'ala. Dans ce qui me concerne, vraiment, je suis beaucoup, machallah, content de la venue du Cheikh. C'est l'honneur pour nous de retrouver auprès de nous un Cheikh, vraiment comme le Cheikh Khalid Othman al-Misri. Et ça, déjà, ça doit nous encourager. Donc, pour moi, je ne peux pas aller très loin. Pour ce que le Cheikh a dit, j'ai compris. Je vais œuvrer pour cela. Et je demande aux frères, soyons forts. Acceptons le manhaj. Il est difficile d'accepter le manhaj, il est difficile de faire la da'wah. On n'a qu'à s'entraîner. Pour ne pas avoir venu se poignarder, souvent avec des problèmes qui nous mettent en retard. Il faut aussi avoir le respect pour les dévanciers. Quand je dis les dévanciers, pour celui qui t'enseigne le manhaj. Et les élèves qui sont avec nous, il faut les former, il faut les apprendre à connaître la valeur des noms qui nous enseignent, la place qu'ils occupent. Aujourd'hui, nous, on a accepté de quitter chez nous, on est à côté de Cheikh. Ce n'est pas pour autre chose que pour la science qu'il a. Donc, pour ceux aussi qui ont la science aussi, plus que nous devons aussi les respecter comme on vient de respecter le Cheikh. Il ne faut pas s'habituer à manquer du respect. Il faut respecter les aînés. Et ça fait partie aussi du manhaj. Il ne faut pas s'habituer dans des sorties faciles pour s'attaquer contre ces prédicateurs. Des gens que tu ne peux pas faire les travaux. Tu n'as pas la science, tu n'es pas habilité. Vraiment, essayons de voir ça. Et ceux qui font aussi la prédication, qu'on fasse un effort de ne pas utiliser des gens qui sont autour de nous. Pour ne pas être cause de détruire
cette communauté. Parce que si c'est moi, je fais passer le message, j'ai autour de moi des gens que je suis en train de les envoyer à faire des choses, des espionnages, des sorties qui ne font pas partie de nos bases. Car la base chez nous, et on utilise des innocents, des personnes qui ne savent rien du manage, on les envoie pour aller espionner, aller faire des sorties sur les réseaux, pour se mettre quoi? Créer des désordres. Donc il faut éviter cela. Inch'Allah ta'ala, bidnillah. Pour cela, on va s'arrêter là. Sur le terrain, bidnillah, on verra la réalité, bidnillah ta'ala. Seulement, je demande aux frères, vraiment, il faut qu'on soit ensemble pour le manhaj. Pas pour être moi et l'autre, mais pour le manhaj, bidnillah ta'ala. Donc, je pense qu'il n'y a pas plus. Dans ce que Cheikh vient de dire, il a tout résumé. وَلِبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا على كامبس سباتي. نعم شيخ هذا ما كان عندي. جزاك الله خيرا ونفع الله بك يا أبا محمد. Donc, أخيرا, on ne va pas oublier les efforts du frère Younous Jarasuba. Pour celui dont on est là actuellement. Pour être ensemble dans cette mosquée, il ne faut pas oublier les efforts du frère. Parce qu'on n'avait pas ce moyen-là pour être ensemble comme ça. À l'heure actuelle, on n'avait pas ce moyen-là. Alhamdulillah, la venue du Cheikh, et il a fait ce qu'il a fait. Il faut lui reconnaître cela. On est tous contents parce que le Cheikh est là. Il est venu par voix. C'est pas une voix, comme on le dit. Et le frère Younous Bamba, vraiment, on le remercie beaucoup pour cela et on l'encourage. Younous Jarasuba, on l'encourage de faire encore plus mieux. Et donc, il faut lui donner le moyen pour qu'il fasse cela encore plus que cela. Parce que le résultat actuel nous montre cela. Les gens du bien, ils doivent apprécier cela. Et encourager aussi le frère à continuer à faire cela. Donc, فجزاه خيرا بارك الله تعالى فيك. آمين. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. نفع الله بك. نفع الله بك وجزاك الله خيرا على ما قلت وتفضلت. الله يبارك فيك. هذا يكفي. الله يجزيك. جزاك الله خير. طب تفضل أخونا أحمد سينو. أحمد سينو. تفضل. طبعا احنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر. يعني هذا يعني كان أحمد سينو وقريب من السن من أبي محمد. كما قلت لك أنا دقيقة واحدة بالعربي دقيقة واحدة بالفرنسي ونكتفي. أو يعني أيد الاجتماع. حتى لا يقال انك لست قليلا له. ان شاء الله بارك الله. سأتذكر اللغة المحلية. لا حياك الله. السلام حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله. Itu pun tidak sabula kami keluar yang pun sedang berpolisi dalam ini sedang berpolisi ini masih ada ini masih kalau mana makan lagi ni alhamdulillah hajra donc bisa kami berbuat oleh ini ada kata ini sabati ada kata boleh abo macam-macam yang berbuat. Kalau ayah pun ni, ni sona masih, puna pun itu. Alhamdulillah. Cuma ni bina dah lawan. Barakallahu. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. حياك الله. طب يتفضل أبو حذيفة عبد العزيز. تفضل. ها؟ من؟ ما اسمه؟ يوسف؟ ها؟
طيب أنا ما انتبهت. طيب تفضل ماشي، تفضل ربنا، تفضل جزاك الله. أنا ما انتبهت. جزاك الله خير يا أبو حسين، أحسنت، بارك الله فيك. تفضل يا ربنا، مرحبا، تفضل. جزاك الله، جزاك الله بالمرحبا، تفضل. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله، نشكر شيخنا الذي قام بإصلاح بين الإخوة في سائر العج، خاصة بين الدعاة السلفيين في سائر العج. والله قد أسرنا جدا موقف الشيخ وكلام الشيخ مما يتعلق بيننا النصيحة. قد أسرنا وقرينا بذلك، نشكره شكرا جزيلا ونقول الله جزاك الله خيرا وجعل الله في موازين حسناتكم يوم القيامة. يا أخي بارك الله فيك. كما أسلمتم في القول، الفرقة بين الإخوة شر. والله رأينا شر كثيرا في هذه الفتنة. قلنا إخوة في سائر العج، تحرى بيننا، كان بيننا الحب والتناصر والتواصل، والشيطان جرى بيننا الفتنة وكذلك التفرق، حتى إذا رأيت أخوك لا تحبه، كما قال ربنا عز وجل في مكمل الآيات: وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. وقد وصلنا في هذا الحد، وبفضل الله ورحمته جاء الشيخ وقام بإصلاح بين الإخوة. الحمد لله، نحن اليوم فرحين جدا بهذا الإصلاح، وإن شاء الله تعالى نقول سيرى أثر هذا السلوك بإذن ربنا عز وجل. ومما يخصني، أنا تركت كل شيء كان في قلبي إلى بعض الأخوة، وفي الحقيقة كنت محزنا جدا ومؤسف جدا مما قيل إلي من بعض الأشياء. والحمد لله اليوم إن شاء الله قد انتهى كل ما في قلبي، ونسأل الله عز وجل أن يعرف بين قلوبنا وأن يجمعنا على الحق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا، أحسنت يا بارك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. الحمد لله. Comme le chef l'a dit, on est venu s'expliquer un peu ce qu'on avait, ce qu'il a dit. Et nous sommes contents de la vie du chef. Comme le chef l'a dit, le Shaitan a mis entre nous des apports. On ne s'aimait plus, on ne se salait plus. Les doigts étaient divisés, même ceux qui suivent les doigts étaient divisés. D'autres même ne se salaient pas. Mais jusqu'à arriver à ce point-là, on a poussé quand même tous les éléments. Alhamdulillah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le chef est venu, Allah lui a facilité à parler entre nous, tout le monde s'est expliqué. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de cette fitna. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait qu'Allah nous a fait, et nous remercions le chef qu'Allah ne récompense à bien. Parce que son passage ici nous réconcilie plus davantage. On remercie aussi grand frère Yunus qui a initié cela avec ses frères
Mogné, Écouté, Abdelman, et tous les autres frères qui ont contribué à cette organisation de cette table-là. Nous les remercions tous. Nous demandons à Allah de mettre ça sur la balance de leurs bonnes actions. Mais ce qui nous concerne, c'est vrai, on était frustrés l'un contre l'autre. Pour ce qu'on nous a été dit, ce que nous a dit. Sinon, tout le monde est au courant de cette situation. Ça nous a frustrés. Mais à ce jour, la réconciliation est bien, comme Allah a dit. Et nous avons fini ce qu'on avait contre nos frères. Et pour nous, est fini aujourd'hui, comme le chef a fait. Et ça va se voir dans nos extractions les jours à venir. Et nous demandons aux autres frères aussi de faire les mêmes choses aussi. Inch'Allah, nous demandons à Allah de nous faciliter cela. Donc voici ce que j'ai pu dire. Allah nous facilite. Barakallahu fina wa fikum wa hafizakum Allah jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك يا عبد الله. تقبل الله منا ومنك. حفظك الله. ثبتك الله على نفسك. ماشي. فليتفضل أبو زيد. تفضل. عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ونحمد الله سبحانه وتعالى أن أهدأ لنا هذا اللقاء مع شيخنا فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد عثمان اليسري حفظه الله تعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أموره وفي جهوده وأن يجعل ما قدمه لميزان حسناته يوم القيامة. والحمد لله أقول أننا سررنا بحمد الله بهذا الاجتماع مع الشيخ ومع الإخوة جميعا الدعاة والطلبة، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا جميعا. ونحمد الله أيضا على حضور الشيخ ببلدنا هذا صاحب الحال، وما قدم ذلك فينا هنا أن نستضيف شيخا سلفيا عارفا، وقد استفدنا منذ أن كان في مصر وحتى الآن نستفيد منه، نحمد الله على ذلك. فيما يخص بالإصلاح بين الإخوة، وأريد أن أنبه حول أمر يتعلق بهذا الاجتماع. يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كل اجتماع إذا بنى على الكتاب والسنة وفهم السلف لن يزول إن شاء الله. وإذا كان الاجتماع لم يبني على ذلك فيحصل بعض الأمور بعد ذلك. ونحسب أن الشيخ قد بنى هذا الاجتماع على الكتاب والسنة، وطلب منا جميعا الإخوة والدعاة أن ننسى ونحذف ما كان بيننا، ونقول
سمعا وطاعة لما قاله الشيخ. جزاك الله خير. أحسنت يا فضيلة. جزاك الله خير. آمين. نقول ذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الكتاب والسنة. آمين. وإذا صار شيئا كما قال الشيخ نقدم النصيحة بيننا. أحسنت. وإذا كان في أمر يتعلق بأصول أهل السنة لابد أن نرجع إلى العلماء. أحسنت. وهنا فتح لنا الشيخ بابا في ذلك. إذا حصل بعض الأمور بيننا سنرجع إليه مباشرة. إن شاء الله لن يحصل. لن يحصل إن شاء الله. نسأل الله أن لن يحصل. لن يحصل إن شاء الله. آمين. هذا الذي أردت أن أقول بالعربية ثم نترجم بالفرنسية إن شاء الله. طيب قبل أن تترجم الفرنسية نعم. أنا أريد أن أذكر لإخوانك جميعا أني قد جلست جلسة خاصة بينك وبين عبد الرحمن كلامان وأنكم تصالحتما وتعانقتما وليس بينكما شيء. نعم. حدث هذا أم لا؟ حدث. طيب أنت الآن ماذا تقول في أخيك عبد الرحمن؟ أقول أنه أخي الحمد لله وقد نسينا ما قدم بيننا. أحسنت. جزاك الله خيرا. وطلابك لا يحل لهم أن ينقلوا أي شيء سواء نسبوه إليك أو لم ينسبوه إليك إن شاء الله. ومن ينشر شيئا منهم أنت عليك أن تأخذ على يديك إن شاء الله. من طلاب أبي حذيفة الذين معنا يرفعون أيديهم؟ اللهم بارك. إياكم أن تكونوا دعاة فتنة. أنا لا أقصد أحدا، أتكلم عامة نصيحة عامة. تكونوا حريصين على تأليف القلوب وجمع الكلمة. تنقلوا الكلام الذي يصلح. حتى لو صدر خطأ من عبد الرحمن وغير عبد الرحمن لا تسارعوا بالإيش، لا تسارعوا نقل الكلام هكذا. تمام. وكل من كان عنده في مأدبه في موقعه في صفحته شيء يسيء إلى أحد إخواننا هؤلاء سواء عبد الرحمن وغيره فليحذفه. تمام. ومن لا يفعل ذلك فهو الذي يريد الاختلاف. بارك الله فيك. جزاك الله خير. Ok, alhamdulillah. Comme je le disais en arabe, vraiment nous sommes heureux de la présence du Cheikh parmi nous. Et comme je le dis, c'est la première fois que nous recevons un savant ici, un savant qui connaît et qui maîtrise le manhaj. Et alhamdulillah, je ne l'ai pas dit en arabe, mais j'ai eu beaucoup à profiter de ces photos. Tel que le livre qu'il a écrit, Kawashif al-Jaliya, في فروق بين دعوة السلفية ودعوة الحزبية المعاصرة. Avec son livre كواشف كشف علاقة المريبة بين الشيعة وحزب الإخوان المسلمين. Et puis aussi il y a un autre livre أحد الفاصل. Et vraiment c'est un cheikh qui maîtrise bien le manhaj. Et nous louons Allah subhanahu wa ta'ala de l'avoir parmi nous. Donc, il a aussi initié une réconciliation entre nous. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées entre nous ici. Et si le cheikh est venu nous aider à éteindre cela, on doit vraiment aider à aller dans ce sens et oublier ce qui s'est passé et vraiment être véridique et aussi être sincère, comme l'a dit le grand frère Adam Diallo, d'être vraiment sincère dans nos démarches et aussi être véridique. Et aussi, j'ai mentionné aussi que
ترجم لي ماذا قلت الحق عشان قلت أنه ذكر أن نكون من الصادقين وأن نكون من المخلصين، وأنا أحمل ذلك من كلامه. جزاك الله خير. أحسنت. بارك الله فيك. Voilà, donc j'ai mentionné aussi le fait qu'on doit vraiment se rassembler sur les fondements de la Sunna, c'est-à-dire le Coran et puis la Sunna et la compréhension des prédécesseurs. Et aussi, alhamdulillah, le cheikh il est là, il y a une porte qui est ouverte. Et on ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y ait des problèmes après cela. Mais s'il y en a, c'est une porte qu'on peut utiliser pour amener toujours le cheikh à régler nos conflits. Mais comme le cheikh l'a dit, al-ikhtilaf al-shar. Et puis aussi le shaitan, tout ce qu'il veut des salafiyoun, c'est la division. Parce qu'il ne peut pas les ramener à l'adoration des idoles, ni aussi dans la bid'a. Donc il va créer des problèmes entre eux, ce qui va les éloigner et aussi éloigner les gens de la da'wah. Donc Allah nous accorde la conformité et qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin et qu'il nous accorde aussi le tawfiq dans nos démarches. Voilà comment on dit. جزاك الله خيرا وزيك وبارك الله فيك، وأسأل ديما الألفة بينكم وأن يصرف عنكم نزلات الشيطان. آمين. طيب تفضل عبد الرحمن. تفضل. جزاك الله خيرا. قبل أن تصافح أمام الجميع، تصافح مع رقم الجميع. أزل. إن شاء الله بعد ما ننتهي نصافح بينكم جميعا إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أولا نشكر الشيخ الذي جاء للإصلاح. جزاك الله خير. حاولنا الإصلاح من قبل لكن لا أحد نجح في هذا الأمر، فالشيخ نشكره كثيرا لذلك. فماذا أزيد؟ الإخوة تكلموا، فماذا أزيد؟ باختصار سنبدأ صفحة جديدة وكل ما سبق نتركه ونرجو من الجميع الإخلاص والمتابعة لما قال الشيخ. جزاه الله خير. Donc, comme j'ai dit en arabe, on remercie beaucoup le chef. On avait essayé de faire la réconciliation depuis le début. Personne n'a réussi à voir le chef. D'où l'intérêt de revenir au ulama dans ce genre de problème. Et j'ai également dit que tout ce qui est passé, c'est passé, et on ouvre une nouvelle ère, on tourne la page sur ce qui s'est passé. Et on va faire des efforts pour suivre scrupuleusement les recommandations du chef. Donc voilà, bonsoir. J'ai طيب. جزاك الله خير على هذا الإيجاز. طيب أنت ماذا تقول في إخوانك آدم جال، عبد العزيز والبقية؟ الحمد لله، أشكرهم أولا للحضور، وهم إخواني في الله سلفيون. أحسنت. جزاك الله خير. وهم لهم جهود تشكر في الدعوة. نعم. أعترف به. تمام. أحسنت. جزاك الله خير. نسأل الله أن يبارك فيكم جميعا. هذا لازم نريده. كل يثني على أخيه ويشجعه لأن يثبطه. هذا لكم جميعا إن شاء الله. جزاكم الله خير. أحسنت يا عبد الرحمن. بارك الله.
تريد أن تضيف شيئا؟ طيب ماشي، بس تفضل. جزاك الله خير. أردت أن أزيد شيئا. تفضل. الأخ الداعي إسماعيل النوح من إخواننا الدعاة السلفيين، أردنا أن يأتي معنا ويجتمع معنا لأنه من الإخوة المعتبرين في الدعوة السلفية في كوت ديفوار. حاولت أن أتصل به فأجاب متأخرا، لكن على كل حال أخبرني أنه مصاب بالملاريا. عافاه الله، لا بأس، لا بأس. أقول إن شاء الله صلى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأن ينفع به. نحن والله نفرح بأي داعية من دعاة السنة لهذه الغربة التي نعيش فيها. والله نفرح. يعني كان السلف في زمانهم، على هذا كان في القرن الثالث، يقولون أنتم غرباء يا أهل السنة. أنا أسمع بأخي في الغرب وأنا في الشرق من علماء السنة ودعاة السنة أفرح به. هذا الذي يجب عليه أن يكون السلفي السني. نحن نفرح بوجود أي داعية يبذل جهدا ما دام على الطريق الصحيح، وما دام يتكلم بعلم ولو كان قليل العلم، لكنه لا يتعدى، وكل يبث وينشر ما يستطيع. أن المسلمين في أشد الحاجة إلى دعاة وعلماء على السنة لقلتهم. فنسأل الله عز وجل أن يكثر من دعاة أهل السنة في ساحل العاج وفي كل بلد، وأن يبارك في شغلهم جميعا. جزاك الله خيرا. بارك الله. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. ونرجو في ختام هذا المجلس أن أشكر إخواننا جميعا، أبا محمد آدم جالو، وأحمد إنسينو، وأبو عبد الله يوسف، وعبد العزيز أبو حذيفة، عبد الرحمن لامان، ويونس بالكامل. ما ننسى دائما، ننسى يونس. مو بعرف يونس بالكامل. لا، اسمه بالكامل ايه؟ ها؟ جارة سوبر. جارة سوبر. وأشكر كل من ساهم وكل من شارك مشاهد في إتمام هذا الصبح، ممن قد لا أعلم والله يعلم. وطبعا لا أنسى أشكر المغني على جهودي، جزاه الله خير، في الترجمة وفي إنجاح هذه الدورة وفي إنجاح هذا الصلح كذلك، وكذلك ممن سعى في إتمام هذا الصلح، جزاه الله خير. ونحن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فأرجو من إخواننا جميعا الطلاب أن يكونوا حريصين على دوام هذا الصلح، لا على أن يفسدوا هذا الصلح. وكل من يسعى لإفساده ففي قلبه مرض، يتقي الله. لا أتهم وحده، لكن أقول هذا من باب الزجر ومن باب التذكرة. أعلم أنكم إن شاء الله جميعا لا تريدون الإفساد، إن شاء الله، هذا ظني فيكم، أنكم جميعا تريدون الإصلاح، ولكن على أن تلتزموا طرق هذا الإصلاح والحفاظ عليه، وأن تكونوا إن شاء الله عونا لإخوانكم على تأليف القلب. وكما قال الله عز وجل: لو ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. نعم، التأليف من الله، لكن علينا أن نأخذ بأسباب، لا نأخذ بأسباب ضد تأليف القلوب. فنؤمن أن الله عز وجل يؤلف بين القلوب، ولكن الله عز وجل جعل لنا أسبابا هذا التأليف. فنحرص على هذه الأسباب، نسأل أن يثبتنا وإياكم على هذا.
وأن يديم هذا الصلح وأن يديم هذه الألفة بينكم. ويعني أنا أرجو يعني أمامكم إن شاء الله، وهذا زيادة في الإيش وإمعانا في بيان هذا الصلح وهذه الألفة، أن يقوم إخواني جميعا محمد آدم وعبد العزيز ويونس وعبد الرحمن وأمامكم كده جميعا، وأن يتعانقوا وأن يتصافحوا إسقاطا لكل ما صار مرة أخيرة. لا ليست مرة أخرى، لا تصافح إخوانك الآخرين، نتكلم عن الجميع. تفضل يا يونس. يونس لم يفهم كلام. ايوه قل يا يونس ان شاء الله، هذا يخزي الشيطان. تفضل بس هات اللحظه، هات الكلام، حرك لا كلام الاخرين، هذا كلام الاخرين. احسنتم. وصافحت يا ابو محمد بس ما صورت. أين أحمد سينو؟ أين أحمد سينو؟ قوم بصافح إخوانك، جزاك الله خير. أيوة سبحان الله، أحسنتم. هذا والله مما يحبه الله عز وجل، هذا الاجتماع، وهذا مما يخزي الشيطان ويجعله يندحر. واحفظوا نعمة هذا الاجتماع، واسعوا على استمراره، ولا تعطوا فرصة أبدا لشياطين الإنس والجن أن يفرقوا بينكم مرة أخرى. واعلموا أن هذا الذي سوف يجعل دعوتكم تقوى وتستمر، وينفع الله بكم هذه البلاد، وتكونوا إن شاء الله دعاة هدى، وأن تتفرغوا لما ينفع المسلمين، لا أن تنشغلوا بما يضركم. فأنا أنصح كذلك إخواني جميعا أن يحرصوا على الاجتماع ولو كل شهر شهرين، أن يجتمعوا جميعا هذا المسجد، في مسجد آدم، في مسجد عبد العزيز، يكون لقاء يجمعكم جميعا حتى يشعر الطلاب جميعا أنكم دائما متآلفين، وأن يأتي الطلاب من كل مكان. والله هذا مما يفرح أهل السنة، وهذا الذي به تنتشر دعواتكم أكثر وأكثر. اتفقنا؟ نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الجلسة حجة لنا لا علينا، وأن يجعلها جميعا، وأن يجعل هذه الجلسة في موازين حسناتنا جميعا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. تريد تترجم كلام الأخير؟ لا ترجم. أخيرا آخر شيء حتى يفهم إخواننا الذين لا يفهمون العربي. ختمت بالمجلس اختصارا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc le cheikh, comme vous l'avez compris, il a appelé donc à ce qu'il y ait cette réconciliation entre les frères qui sont prédicateurs ici en Côte d'Ivoire, walillahi alhamd. Et comme vous l'avez vu passer, chacun de ces prédicateurs-là, walillahi alhamd, ils se sont, c'est-à-dire ils ont suivi ici les conseils du cheikh. Et le cheikh ici, il rappelle aussi ici à la fin qu'il faut que cela soit réellement quelque chose qui soit continu. Et parmi les causes pour que cela soit continu, le cheikh il nous conseille ici de faire des dawrat ensemble, dans le sens où tous les 2 mois, tous les 4 mois, de se rassembler chez un parmi nos frères, que ça soit chez Adam Diallo, que ça soit ici à la mosquée Taoufik, que ça soit
à Niamey, etc., de sorte à ce que cela regroupe les cœurs et cela attire aussi tous les étudiants, peu importe de quel professeur, de quel dorat il provient, alhamdulillah, cela permet de faire gagner les cœurs en amour et de garder cette lancée que le cheikh a voulu faire. Et je voulais terminer ici, c'est pas la parole du cheikh, je voulais terminer ici en remerciant premièrement le cheikh, le fait qu'il ait accepté ici l'invitation encore une fois. Et subhanallah, c'est vraiment un grand bienfait. C'est vraiment un grand bienfait parce que ce n'est pas dans tous les pays où on a la possibilité d'avoir le cheikh et qui vient autant de temps. Là, subhanallah, on arrive à la 2e semaine et ce n'est pas donné à tout le monde, subhanallah. Et le cheikh, il a accepté cela lorsqu'il est venu ici, de sorte à ce que cela soit profitable, non seulement dans les cours qu'il a donnés, mais en plus dans le fait que cela a permis à ce qu'il y ait une assise entre les frères, chose que on n'avait pas fait auparavant. Et, alhamdulillah, نسأل الله تعالى أن يبارك في جهودكم يا شيخنا. بارك الله فيكم. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala vraiment pour ce bienfait. Et simplement pour vous dire, voilà, ce n'est pas la première et on espère, Inch'Allah ta'ala, que ce n'est pas la dernière fois qu'on voit Cheikh Khalid ici en Côte d'Ivoire, Inch'Allah ta'ala. Et justement, cette réconciliation, on espère que cela sera une cause et qui permettra à Cheikh de voir les bienfaits qu'il peut y avoir dans cette darwa Côte d'Ivoire et de revenir ici et pourquoi pas justement d'aller encore plus loin qu'à Abidjan et faire cette darwa-là, faire que cela soit propagé en Côte d'Ivoire en général. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam. Barakallahu. Jazakallahu khairan.